Нам сиригар отугар ытылды бұд сақан аруаттарын 6 спортивный ойнулары түміктенне. 5 күн ұстатта 2 ғынчаттан тақса спортсмен спорт оң түйек көріңер елін кәлін түхісті. Бағаға ойну сабылдығытын өріліқтар әхін ытылынна тенне командадан кайылақтар бұхарлынылар. Сихили майық үчкіна кепсир. Спорт бирахнигин тарийге өрөкөтөгүлактык үрдүк тахымнактык көрсөргө онна гытарга хас бидди нам кихите улуу спорт республикабыт салтата өйүн санаатын күйүн уогун түмен туран билеләйди. Международный ирдебиллерге петтир объекттар тутулланнар спортсменнарга нан бары условия терлинне. Ол түмүгөр нам сиригер саңа стадионга аңарда степчик атлетикага түөт саңа рекорд олуктонно. Даська Диана города Якутска на 100 метров показала самый лучший результат 12:09. В беге на 400 метров представитель Чурапчинского улуса Томилов Сергей показал результат, рекорд спортивных игр 48:73. На шведской эстафете 800, 400, 200, 100 с рекордом выиграла команда Ленского улуса. Кинлер туохтанда жагайбакка спорт мастerdарын республика бастын чулу спортсмендерин кытта бир түлгага теңге көрөктөстүлөр. Тустуга сарсыңер элбит 14 састагы керелер капуловтар дойдуларга иккен металлак түнүнүлөр. Алоша кыл көмөс Петя Бронса. Көрөктөйдө да жөй. Чата бам шидик аренен кибидим. Алоша Капылов курдук турорумут целларын сетиспет бастыкы онна биристях местелер хайнара ойнулары түмүктүр киһага аппараттан кирдилер. Долгутулах түгенге клабына Суджи Альберт Трофимов команданан түмүктөрү аган эйтинлерде. Ол курдук манныйга белокко Жокулский командата теннегин булбата 2 местени Хотугулу Линге федеральный университет сетисте үскө нерингрилар болдулар. 2 белокко Чурапчылуу хакы йөргөйүн билле. 2 местени хайнар намнар эреллак тыгылдылар. Үс местени меңе хаңалас командада сетисте. Үс белокко томпо бастата орто халыма 2 кебейи үс болдулар. Төрдүс белокко өлөн кайда мома 2 болла эжиген үс местени ла. Майя Кичкинен Некинти Кирвесапкин Саха телевидениета Намулуха.